Ekitabo ky'enfumu eshura 20. Amarwa n'omutezi w'enaku n'ekirikusinza kiyombesa kandi ohabisibwa ebyo tagira bwengye. Okutiinisa kw'omugabe nink'okusinda kw'entare, owamukwasa ekiniga aba ayekoriire kubi. Okwetantara entongane kihiisa omuntu ekitiinisa kwonka omushema weena akunda okutongana. Omwerema atayenda kuhinga omu ishekera n'ahabw'ekyo ari ashabirize omu isharuura kwonka ataine kyariheebwa. Enaama z'omu mutima gw'omuntu nink'amaizi mingi kwonka orikwetegyereza ryazicenga. Bingi omu bantu bakunda kwegamba marungi mbwenu omuntu orikwesigwa okamuzorahi. Ohikiriire kandi orikugyendera omu bwesigwa abaana bo abarimukura tabahiriirwe. Omugabe oshutami aha kitebe ky'eiramuriro ebi byona bingisa amaisho ge bitaataana. Nooho waakubaasa kugira ati ninye nshemiize omutima gwange hati ekibi kyangye kindugireho. Eby'okupimisa n'eby'okulengyesa ebitahikire byombi n'ekirikunugwa ahari Mukama. Omuntu n'obu yaakuba omwana amanyirwe aha by'arikukora omurimo gwe gwaba gushemiire kandi guhikire. Okutokuhurira n'eriisho eririreeba byombi bikahangwa Mukama. Otakunda okugwejegyera nyensi okaba omworo. Imuka ogume nooreeba oryagira ebyokurya ohaagye. Orikugura acamure ekyarikugura ati ni kibi konka kwagyenda ayesiime ahabw'eki yaagura. Hariho ezaabu n'amabaare agarikutukurinkana kwonka eminwa y'obwengye n'enkwanzi z'obuguzi bwingi. Omuntu kwaryemerera owatarikumanya omwiheho ekijwaro kye kandi kwaryemerera abanyamahanga omugumye nk'omukwato. Ebyokurya ebirugire omu bugobya binurira omuntu kwonka bwanyuma bimubeera omushenyi omu kanwa. Enaama zoona zihamibwa okuhanuura kandi koriza kuhurira ohurire oine enaama z'obwengye. Ogyendagenda naagamba mingi agamba embonano n'ahabw'ekyo tarikwatanisa n'orikugambira eryo. Orikukyeniisha enari nyina etabaaza ye eryararizibwa omu mwirima ndindindi. Obuhunguzi obutungirweho naho omu kutandika omuheru gwabwo tigurigira mugisha. Otarigira oti ndyayehorrera, tegyereza Mukama nawe aryakuhwera. Amabaare ag'okupimisa agatahikire n'ekirikunugwa ahari Mukama kandi eminzaani y'ebishuba teba mirungi. Orugyendo rw'omuntu ruragiirwa Mukama mbwenu omuntu naabaasa ata kumanya omuhanda gwe. Omuntu okurahuka aha rurimi akarahira ati ekintu eki n'ekirikwera n'omutego akiheza kurahira akasigara naayefuuza. Omugabe w'obwengye ashungura ababi kandi abaribatisa nyamuziga. Omwoyo gw'omuntu n'etabaaza ya Mukama ekyaka ebisherekirwe omu mutima gwe. Embabazi n'amazima nibyo birinda omugabe kandi ekitebe ky'obugabe bwe kihamibwa okuhikirira. Ekitiinisa ky'abasigazi n'amaani gaabo kandi oburungi bw'abagurusi n'enju zaabo. Okwasha omuntu na kibooko kumaraho ebibi kandi enkoni zishemeza ebicweka by'omunda ebyahare.